urwandiko ni amahashi urwandiko umugabo wanditswe na Pawulo aha uburenganzira na Epafrodita agereka n'undi mugabo witwa yavuye mu rwandiko rumara gusoma umusokohereze n'itorero ryawe kugira namwe ni bamara gusoma ubwi wabo namwe basoma basa mwitonde nyanda iyo baruwa y'amahashi Pawulo yanditse yamayandikira ahantu habiri yamudikiya n'Kolosai kandi atahageze kure yaho uburenganzira na leta kuko igeze agekora Pawulo ageze mu igereza yamusanze amubwira ngo atekereza kubandikira kuko no kwandika yamavuga ngo n'ukwandika uko kwanditse si uko abandi cyane mutuze musa abantu bumve baceceke Karibu papa. Urabizi ko ntagira umutima wo kwirengagiza.
nakwiyegereje kabisa sinzi ko tuzakira niwe wakiriye hakurya i Kigali iyo turi kumwe iyo ndi tuba turi kumwe jewe ndi umugabo ubutumwa East Africa America Community wano mufite igito cyane wino tujane mugenzi we iwowe utazasi patukuboko tujane ukomeze mwerekeza nawe izuba rirarenze kandi izina rireka wino tujane Dolomba Dolomba reka dusome mu izina rya Yesu aho kane kwishuri na kabiri 14 kane 16 avuga ngo urwandiko nimumara kusomerwa iyi baruwa nimumara kuyisomerwa n'igikorosa aho ruzasomerwa itorero ry'Laodikiya muzaba mumara gushya Epafrodito iyi baruwa muyohereza Laodikiya nukuvuga ngo bigiturayi bamenye amakuru usanga bikunda tugomba kuyageza rongaye ngo ntabwo muzasome uzava i Laodikiya nimumara kumenya neza ko n'urwarongaye rwaje muzogerageze n'abagidurayi bazorusoma kandi ngo muzabwire umva revera w'Laodikiya ngaho mugereho papa kandi muzabwire Arupiro Arukipo uti Some Giswahili. Ushawirinda Arkipo ujurinda umurimo wo kugabura ishimana wahawe kubw'umwami wacu usohoze yamenyereye Giswahili reka ndangize uku niko uzatasha kwanje Pawulo kwanditswe kubwanjye mufasha kuboko mwibuke ingoyi zanje mwami neza bowazi ngo afashwe n'abiri ijambo ry'Imana twumva uko yavuze itayandi makuru gusa ni ukuvuga ngo urwandiko turarujana rongaye na kitenge kuko nabo babone kumara kuvuga kandi no kuri 16 abaheburayo abakarusayo abantu bafashwe nimumara gusoma urwandiko uzarwoherereze ab'itorero rya Kristo ry'i Laodikiya kugira ngo nabo barusome uko bimeze no kuvuga ngo uyu mukuzanye urangiye hope igomba gupanga undi niko bimeze kugira ngo wowe unushire wabaye usoje wabingiza ukurikire Ruaza. Ureke izo zama izabazareba. Yose kure. Asarangize kandi. namwe muzasome urwo nandikiye ab'i Laodikiya umvaga none nicyo cyanejeje ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Kristo bwese burasa arababwira kuri ino mibereho yo kubabwira hejuru y'inyigisho z'ikinyoma ababwira ko intambara ziri Kolosayi ari nazo ziri Laodikiya nirubageraho muzabwire Arkipo muti iyo babona ihagera muzobwire Rev Arkipo itondere wa murimo wahawe gukorera Nyagasani itondere yo paruwasi wahawe uzawurangize neza Isoma wenyine ngo wumve ko wamufata ibintu bikuzamukana nigeze gusoma mu Rwanda ko bagaratiya ibintu biranzamukana Nawe Pawulo nyine sinzagenda niyo iparuwasi yaje igice cyane tumwitara sinzagenda kwivuga amasanga Pawulo byandikira Abakolosayi Rev yabivuzeho kuva kare kandi n'ejo
ndabivuga reka mvuge gusa kuri kino kintu kijanye n'inyigisho z'ikinyoma. Uyu mugabo ahagurutse nta rwandiko namwe yanditse adacaho inyigisho z'ikinyoma. Yego adacaho inyigisho z'ikinyoma. Uhereye mu rwandiko Paulo yanditse kwa mbere Abagalatiya kuragira bagiraga ibice bibiri, bagiraga amajefu bakagira n'amajambo. Uzaje kuba ku rwandiko rwa Tesalonike ariko rwasohotse mbere, ariko urwanditswe mbere mu Bigalatiya. Gusa Abatesalonike basohotse mbere ariko abanditswe mbere ni Abagalatiya. Gusa bandikira mu bice bibiri, bari bagira amajefu n'amajyaruguru. Abanza kwandikira amajyaruguru, ibaruwa y'amajefu itarahuka Abatesalonike barahuka. Ariko niyo baruwa ya mbere yakojejeho ikaramu ni Galatiya. Korinto bamuzi zandikisi kwa mbere n'abarifera babishiye batuko kwihanganira y'amategeko wari ufite amategeko y'ikisi wezwa Yesu wandura ngo barusoma barifera bahurira kicinjo bararusha wakabiri barakwanze ngo ni Tito waruzanye ngo ni umunyamahanga. Tito ntiyari mwene wabo. Bama basari intambara ya niba ngwibaruwa kuko Tito zibarushe banemera ko yinjira mu mudugudu. Aho naririye fomu ya Tokyo IPCD. Amakuru amugera nk'uko ibaruwa itavutse banze Tito. Tiko kwa Tito ibaruwa y'inama. Umunyamahanga. Baramwanganira cyukuri yamwohereje. Ira Ikereti n'akamokari hagati y'inyanja ya Mediterane. Amwohereza aramubwira ngo aba bantu kugira ngo muzohuze n'abayuda ukaba umunyamahanga kugira ngo muzohuze uzobere icyitegererezo. Rama baramubwira ngo habe n'ibiryo musanga ibyo badakunda uzome bwiza kugira ngo muhuze. Usanga bakunda akawunga ukunda umuceri uzore ko umuceri ukunda akawunga. Baramubwira ngo habe no ku meza uzobe icyitegererezo. Uko bari yati muhushije wowe kwishyura. Chambera namubwira ngo numvuga ryabo uzigaragaza uvuge watavuze amagambo kuko ufite ababishe uzigaragaza uvuge ijambo n'urangiza nta kantu bagize gute bayuda bagizaje gusa na bene wacu niba uja gusoza ngo yarashaka kuvuga kandi atakose aho nawe yamamubwira ngo kugira ngo uzohuze n'abayuda neza nuja kuvuga ngo uzirinde kuvuga ikintu kuko ufite ababisha inyuma yawe ngo amagambo yose uzovuga ntakaboneke n'impamvu usuvuga amagambo y'ukuri bashakisha impamvu bagire gute kuko bigeretse bagaragara yuko bazimana ngo ariko bayakanisha izo bakora ariko 38 zatumye Paulo asigaza Kirete zo ivuga mu gutanuta hari kimwe duhuriye mu baro b'Ikirete barabashaka bakazama bicara ku gatoro gusa bagategereza amakuru aturutse ku isoko bakazabazanya hari n'iki bakujya ko kuri wewe n'iki cyane bakamubwira amakuru bakama bicara kuko yinjira muri paruwasi asangira ibintu bitagitango amatura atagitango amenye ko abagabo ishacu n'intacyo amenye ko abagabo batagihinga baramubwira ngo uzumve Kirete abagabo baragiye mu murima. Amen. Amubwira kuri zino nyigisho z'ikinyoma yandikiye Abagalatiya ababwira ngo nyuma yanje hari abandi bagabo baje gucunaguza ubutumwa n'ababwiye ababwira amagambo akomeye ababwira ngo bavumwe umuntu uzoza kubabwira ngo amagambo tutigeze kubabwira ngo avumwe arababwira ngo nubwo azaba ari marayika uvuye kure akabazanira amagambo tutababwira ikivume Amanura marayika mu ijuru ko niyo bari marayika akaza akababwira amagambo tutababwira ikivume. Nani muri Arabia Saudite nombre de casa ukwisi ibibazo dufite itorero zose twese birasa niyo mpamvu urwandiko ruri hano habe n'ubwandu bagomba gusoma nibabona urwabo nabo bazotuzanira yamubwira amagambo aramubwira ngo muri aya magambo yose nababwiye muri kino gitabo cy'Abakolosayi izi ntambara nimubara gusoma runo rwandiko muzogohereza irawudiki
udikia kuko ibibazo zanyu birasanitsa ngo nabira udikia baruwa nibagera bazo yigoronzo namwe bahuruke ababwira kuko wamuhaye uruhushya leta kuko niwe wari ufite paruwasi y'ikorosa aho ntiyaragize yaramusuye muri gereza cyagenda cyagifashe niyo twese bose ajyanyeyo ashika mu basama amubwiraga kuko ndiko rusayina bakomeye mu babishikanye muzo kwizera agishaka ryo kubandika ibaro akari yarashije uriya muga papa ubari n'uwanyandika urwanda mbe kumusubiza ngasigaza bali zandika ngo natoa salamu kwanza mbele ya Mungu kama mwana yuko masomo ya mizio atukusu kusoma igitabo kungumeza ukukafikira ibibazo ibibira yacu izisa n'igice ndiyuzuye abakatolika bagira ivanjiri ya Thomas kuko Thomas yanditswe niyo bamwene sira kandi sisi Thomas yaguye mu buhinde oya ishwe n'umuriro w'amashanyarazi n'uba we yapfiriye baracyayiriya kure ya Thomas rwandiko yanditse ngo yaragiye gucikana n'abagabo ngo bamuheze yandika rwandiko yakwanditse rwanda ubwo rwo gusaba imbabazi asaba bawe yasize arababwira ngo mwigore yuko wa munsi nagize gushidikanya ko Yesu yasutse mumbabaye ngo ariko mbamenyesheje amakuru ko mpfuye kandi uwo nzizi ariko iyo babona umunsi wari bazikura munsi y'amabuye yo bazi arababwira ngo nubwo mwari mwarangana bamenyesheje amakuru kuko uwo nari nabanje kugaya no gupinga niwe nzizi aramuha aba yakabira babwira ko apfuye iyo wamuririmbye bavuze gucamanga fufu umuriro w'amashanyarazi Toma ihakana Imana bizoshoboka Toma ihakana Imana bizoshoboka muri kompe bagashiramo umuriro ukije Toma ihakana Imana nabonye umugabo Toma ihakana Imana nabonye umugabo utera umusumari Toma ihakana Imana nabonye umugabo ukibiri Toma ihakana Imana warinda imagana hariho ibihumbi by'abumvisiwe abazanywe kubwo kwizera kwabo barimo abemeye gutanga abana babo barimo abazerera bambaye impuzu y'intama we baranyezwiza bo barimo wibwira yuko Imana yogirira umuryango irikomera twenyine gusa Bwana sifiwe amen dore nshize inzira zibirindwi imbere yawe inzira y'ubugingo inzira y'urupfu wihitire uramukubahirizamo Yesu ijuru hari umuryawe uzagira wewe yuzuye ibihumbi uzahumiye isi aratega akazagenda amugisha ku rupaka waramuzi ariko Danieli yaragezwe seza akereragira gute akiramuka Mana ngo wo nobwira ibintu byawe ndi kumwe na Danieli kandi ari muganga Danieli ubundi umugabo wa kabiri uvuga abantu bagashusha yo igira ibibazo yamubajije ariko hari ikibazo kimeze nk'ubu ibirisi kuvuga ngo Yobu we wasuze inyamaswa yitwa Leviathan we baravuga ngo sinzi Imana iramubwira ngo iyo nyamaswa ngo iba mu nyanja hasi iziki kabiri mu mwaka iza yasama niba amezi 6 agashize iramubwira ngo yo ngo jewe ndi Imana iyo ngiye kwisura muza amazi akayiterana zikasinzira kandi ngo namanuka akitwaza ingofero we ukanguka iyo ntanyamo Imana ngayo ngo siwayise
arawe urayizi yo jewe ndimanuka yo ngiye zamanukana iriya moto y'amasa kuko yo kanguka yoshanya kurata yikise urayizi yo bo abona izo kumvisha ibindi jambo twese yo ngo umuco n'umwijima ngo uko bizabibwirana amakuru bose barumva bisakuza yo mu gitondo ukwishora umukanya gatanga raporo y'ibyarayo kandi rero amaboko ko guhereka yigishije gatinda kandi bari kumutana urukomesha ese barumva bisakuza icyumba cy'umuco n'umwijima iyo rumurayizi iyo medisine wari wayibona iyo barabase wawe kuranga umuco nawe ugira icyumba se iyo waraye umwana usaba uzuje iyo umwijima winjiye uzumenya umuco wabiye iburuka kundi umugabo witwa Nora uvuge nose Chondeka. Atituna ni mute kukono wafuze. Rurufu ratuze. Atituna ni mute kukono. Sino saprasi. Rurufu ratuze. Tangu wasi bravo. Tumukwima ya masubishe. Thank you.